Kardom, nili Karbia Birta Thanbang Thare Chesong Theron. Aprang si Birta Tepi Arjuik Tha. UKSA Tumpen Dipu Press Club along Perang Kiamai Kipadopon. Chutun Chutang Agias Ador Kipabada Jok Karbing Long District Mohila Congress at Tumpen Dharna Kangni. Tuniwan ang ding Dipu Pastorate MIP ing Samjin Pen Kijut. Non bertang ton pen Arjuik Tha. Thereponi Pai Trok Arni Porpai Plira Chitima Porpen Dipu Press Club along United Karbi Student Association at Tumpen Perangkiamai Kipadopon. United Karbi Students Association Pentereponi Pai Trok Arni Porpai Pli Ra Achitima Porpen Difu Press Club along Perangkiamai Kipadopon. Labang su Perangkiamai along UKSA Mepu Roton Terang Lapen Rap Kongchung Banga Tumpen Perangke Amay along Kipachini Pon Atengke alang ni Tumpen Deputy Commissioner Apan Kal Certificate a form ang song along Ketok Kichok Jepen Kipachok Pon Tuji Apan Deputy Commissioner Apan Lo Kipachir Pon Ateng Pen Tribe Certificate Pu Pachok Pon Lo Lasi ST Hills Atum An Bangso Tribe Certificate ke N Pon Ji Apan Ka Certificate ke Dotang Atum Apanta UKSA Atum Pen Perangke Amay along Pachini Pon District Councilor Tialuke মানে ট্রাইব সার্টিফিকেট পোৱা নাছিল 2014 ৰ পৰা তাৰ পিছত আমি জুজি 2014 ৰ পৰা জুজি এতিয়া ট্ৰাইব সাৰ্টিফিকেট হৈ গ'ল ইয়াৰ কাৰণে আমি ভাবো যে সকলো কাৰ্বি আংলং আৰু এনসিল থকা ট্ৰাইবেল সকলক মানে ট্ৰাইব সাৰ্টিফিকেট ল'বলৈ কাৰণে আমি সংগঠনৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে আসলত আমি কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট ল'ব নোৱাৰো আৰু আমি কাছো নহয় ইয়াৰ কাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছো যে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটৰ ঠাইত আমি ট্ৰাইব সাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগে আৰু তাৰপিছত এতিয়া আমি এই ট্ৰাইব সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে সাকসেছ হোৱাৰ পাছত ইয়াৰ কাৰণে সকলোকৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে ৰিপ্লেচটো কৰি তাৰমানে ট্ৰাইব সাৰ্টিফিকেটটো ল'ব লাগে Karbi Anglong District Mohila Congress Committee at Tumpen Rusemson Singh Ti Pragathenglo Thereponi Pai Trokarni Anerlo Porpai Sira Chitima Porpen LPG Gas Ador Kipabad Verajok Dharna Kangnipon. State Mohila Congress Committee atum kapin khat pona tengpen Karbi Anglong District Mohila Congress Committee atum pen Ru Samson Singh Ingti Park athengno along Anerlo Porpai Isira achiti mapor pen chutun chodang ages mate LPG gas ador ke barajok BJP Sarkar apan pinrem ponlo Lapen Karbi Anglong District Mohila Congress President Kasang Terang Pi ahin pen ke jongpon ateng ke Congress Sarkar ke do bom ahut ke gas sang han jangthu hehu ador badbe non BJP Sarkar atum kacharia hutsi bangso asai langno ke claim pusi nang than pon Sini la sila bangso long abangke non la BJP Sarkar ke bang pen যেহেতু গ্যাস পাবাং গ্যাস কে নন আলম বাজক তামি রং সরনন বা টাউন কে দতুন মন তামি নন কে প্রায় কে গ্যাস সি কাটি ফরসি কে ওং তসিলা বাংসো আ গ্যাস আলম বাংকে কংগ্রেস সরকার কি দুহুর বাংকে ফারো প্লিরা ক্রেট ডিপেন্টা সিলিন্ডার ইসি লং সে তামি নন বিজেপি সরকার কে বাং পেন নন পিনিংা নিংকান হিনি প্লেংলো দিল্লি আলম বাংকে জেনিবা হেৰি বিজেপি চৰকাৰ কে অসম আলং বাংগতে চিক্লোজন সিৰকেপ সিপ্লিং চলা ওই ফিস তামে আলাং লিতুম লানিংকান হিনিয়াং বং নন ফারোকে থমরা চকে রাকে থম লাসনসি পাবাতলো তাসি পিনিংআন আবাংকে ফারনের কেটরা থমকে বাপো সি পাবাদেলো লাসি লাসং বংকে কংগ্রেস সরকার হুত ফারো প্লিরাকরে প্লিপেনকে non alang litum ningkan hiniang bong ke pabat labang so age sanama bangke haruke thomra troke prake thom ansi bad derlo ningkan hiniang bong tangte alang litum sarkar BJP sarkar ningkan phogi pleng alongke non ningkan hiniang se haruke thomra troke prake thom labang so age sador bad lolipongte non ningkan ke thom along bangke alang litum gas jitu kache thora tumana bangke harukre pho ansi lirokta haipo lasila so pharmana bang nilitum Dakar Bianglong Mohila Congress Committee hin pensitame Okham Pradesh Mohila Congress President P Yasmin Hok alangli
nilitum han kapin kharateng pensi pini nilitum labangso adharna dak donang koklo lasi Lapen Anparta Alang Lipen Kaningje Pontuke BJP Sarkar Jongsi Chari Bom Pulote Kidu Kelak Aradatum Kevangji Arni Ke Sungnang Pikji Puda Ningje Pontu Karbianglong Presbyterian Church Synod Angkang Dipu Pastorate Pen Kachepatir Pipon Kedamtang Thereponi Pai Kethom Pen Nipai Powan Parkong Apam Mondulialong Dipu Pastorate Mai Pi Kepaman Pon Birta Kat News Channel Perang Kepen Birta Longpon Therepo ni phai ke thom arni pen ni phai pliang bong ke wang jiarni kopi koson pensi ke claim ke damlang jima bang so puthak ahin ahin pen nang chatong dun delegates atum pen chingwai chingsai pajut ponsi patumi mate ki jut siarni adapor phai ke pen kangduk amai padopon bangso kangduk amai along ili kengkam chejor lonang athepi en ponsi field secretary reverend f pa chungnunga pen arnam alam than parjupon cái tệ lúc hi kho quỳ tập thu mình cho quỳ soi tổ rin mình ruột ta anh kanang bong nili thang kaliddet abang sitame maybe pong thom an along lam ki than je phan nili phan ar pu dolo long lo la pot sinili churu parpik lo ningarong parpik lo Bang Sophie Anarlo por pa Asia por pen Longri Pastor Reverend C. Lauraut Kima Chari Ponsi Sacrament Agirja Paman Pondet pen Api Arni Kangsam por pai Trok pen Puthot Kangduk Akardom Kipado Pon Along Kedamji a Chairman Mondulia Sar Juten Phangcho pen Arnam Alam Parju Ponsi Mai Ing Samjin pen Pajut Pon Dipu Lotika Cinema Hall Adung Dipu Alang Roy ke Pangthir Ponja Phan Asonamung Deng Pon Tanglo Dipu Rang Supia Bolon Kipi Along Pachetondon Pen Dipu Alang Roy Apanta ke Pangthir Ajay Mek Along Parlo Pondo Dipu Alang Roy ke Pangthir Kapathela Pen Kapamejia Parman India Government NITI Ayung Pen Lak Paruner Kepatangka Karbianglong Autonomous Council upon Pipajer Pontanglo Laso Tangka ke 2015 to 16 Dihin Ningkana Parman Pen si Karbianglong Autonomous Council Apurualong Tangka Nanglilo Ingchin Adolong Arum Pen Langroy Amangalong Harlong Pen Kibuy Akam Non Malom Klembom Ason si Thekpon Longlo Lutika Silima Hola Bear An Ingchin Adolong Arum An Keklembo Masai along Karbiao Sumaratumta Harlong Sangti Kiroya Kamalong Chongdadun Rinti Non Pothot Bertang Kung Pi Arjekta UKSA Tumpen Dipu Press Club along Perang Kiamay Kipadopon Chutun chutang agia sa dor kipabada jo Karbianglong District Mahila Congress sa Tumpen Dharna Kangni. 21 ang deng Dipu Pastorate may pi ing Samjin Pen Kijut. Pinia Berta bang kelapan si Kang Toniklo langig bom takat news channel. Dumit hagmi kurang tu.